Oyangore ni kwan rowere machuo mariwore gi kuonde tiegruok mag tije lwedo TVET e kaunti ma Kilifi weyo somo gi e kore kipimo gi rowere ma nyiri ma kaluwore gi apisa mochung'ne kuonde tiegruok mag tije lwedo e gwenge mag Magarini Salome Mwachilumo wacho ni koso yudo tich en achiel kuom gigo mamiyo rowere weyo somo gi e kore. Ojiwo rowere mondo odhi nyime gi riwore gi kuonde tiegruok gi mondo mi giyud lony manyalo konyogi chako tijegi giwegi. Wengi wale wenye wanavumilia paka mwisho katika training ni wasichana. Ukiangalia vijana wakikuja wanakaa, alafu kuna high dropout wanakuja wanajiunga, baada ya kupata ule ujuzi hawaendelezi paka mwisho, wanafika katikati hawafanyi ile mitihani ya kitaifa, ambapo pia hiyo katika inawa reduce the job opportunity. Ombi langu moja tu kwa serikali ni kuwa hawa ambao tumewatengeza pale nje watasaidika vipi? Ni njia gani wameweka ndio wakitoka hapa wanaenda kupata kazi? Mashirika hizi ni skills ambazo wanapata hawa watoto. Wakiweza kupata nafasi kule nje tutashukuru. Ningeliomba serikali ikapate kutambua shule kama hizi, ikapate kupatia wanafunzi walioko huku shule za nyanjani kipaumbele ili